Nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi b'Impanuro TV. Tugeze mu mwanya tubageza amakuru mu Kinyarwanda agezweho muri aya masaha. Njyewe nitwa Rukundo Emmanuel. Namakuru turaza guhera aha mu Rwanda tukababwira ko mu karere ka Huye ni mu ntara y'Amajyepfo inzego z'umutekano zarashe igisamagwe cyaraje abaturage rwa Ntambi. Mu kagari ka Rango hari umuturage wabyutse mu rugo rwe asanga hari urusamagwe, hanyuma rukaba rwamaze kwicunga abaturage bakaba batekanye. Urwo rusamagwe ubundi rwari rwaturutse he? Ntabwo nanjye mbizi. Uyu ni umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege. Tumaze kugirana ikiganiro nawe, muraza kumwumva muri aya makuru asobanura byinshi ku bijyanye n'uru rusamagwe rwiciwe mu karere ka Huye. Irwamagana ni mu ntara y'Iburasirazuba. Turaza kubabwira ko gahunda ya guma mu rugo yasize abangavu basaga 150 bose batewe inda zitateguwe cyangwa imburagihe. Hari inkuru y'indirimbo turaza kubabwira irimo amagambo y'inyuro. Iyi ni indirimbo irimo amagambo avuga ngo wahagira utarazamuka. Iyi ni inyuro ya Butera Knowless uzwi nka Knowless mu ndirimbo nshya yafatanyijemo na Platini. Turaza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubabwire kwigirya kuriye mu gisa n'ikibuno cy'umuntu ryaje kuvamo umwana. Muri Nigeria ho turaza kubabwira ko abagabo bahamijwe gufata abagore ku ngufu bazajya bakebwa udusabo tw'intanga. Turaza kwerekeza muri Senegal tubabwire ko abasirikare barenga 100 bamaze kwandura icyorezo cya coronavirusi. Ni nako kandi turaza kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukababwira ko abantu 58 baguye mu bitero, abandi 17 baburirwa irengero. Mu Burundi ho igitero cy'umutwe witwaje intwaro cyahitanye abantu 6. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Nge ugiye kuyabagezaho nitwa Rukundo Emmanuel. Ndaje mukanya tuyarambure nyuma y'aka kananga. Uko nari maze kwibasezeranya, reka dutangire amakuru mu buryo burambuye. Tubabwire ko mu karere ka Huye ni mu ntara y'Amajyepfo inzego z'umutekano zarashe igisamagwe cyaraje abaturage rwa Ntambi. Igisamagwe rero cyateye mu rugo rwo mu mudugudu w'Akagera mu kagari ka Rango mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye, giheza mu nzu abantu 8 bari bayituyemo. Icyo gisamagwe bakeka ko rero cyakageze mu ijoro ryakeye kuko ngo cyabonywe n'umwe mu bana bo muri urwo rugo, ahita bimenyesha ababyeyi be, barebye batangira gukeka ko ari ingwe. Bagerageje rero gutabaza inzego z'ubuyobozi n'inzego z'umutekano zihagera ahagana saa 7:30, bityo zikimara kuhagera kuri uyu wa gatanu zitangira ibikorwa byo gushakisha iyo nyamaswa aho yari yihishe mu byuma birunze iruhande rw'uruzitiro. Umwe rero mu baheze mu nzu witwa Ndayambaje Alex yabwiye itangazamakuru ko inzego z'umutekano zahageze kandi zatangiye kurasa iyo nyamaswa. Ati inzego z'umutekano n'abayobozi bahageze batangiye kurasa, nibyo bakirimo ntabwo turayibona neza. Yihishe rero ahantu mu gipangu harunze ibyuma impande y'urugo. Umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege yabwiye itangazamakuru ko basanze ari igisamagwe kandi ko kimaze kwicwa. Ati ni igisamagwe kimaze kwicwa. Natwe ku Mpanuro TV Ange Sebutege twamuhamagaye tugira byinshi tumubaza kuri iyi nyamaswa yari imaze kwicwa. Reka tumwumve. Twagiraga ngo mutubwire, hari amakuru tumenye yuko ngo mu karere ka Huye hari inyamaswa yari yabujije abaturage amahoro. Ese ibyo bintu nibyo? Mu kagari ka Rango hari umuturage wabyutse mu rugo rwe asanga hari urusamagwe, hanyuma rukaba rwamaze kwicunga abaturage bakaba batekanye. Urwo rusamagwe ubundi rwari rwaturutse he? Ntabwo nanjye mbizi. Wenda amakuru mwayamenye gute? Aya makuru twayamenyeshejwe n'umuturage nyir'urugo, hanyuma natwe twihutira kumutabara no gufatanya n'inzego mu kureba uko batabarwa bakagira umutekano. Urwo rukaba rwamaze kwicwa. Bwa mbere ntabwo bari bamenye n'igisimba icyo ari cyo, ariko
baje kumenyekana ko bari urusamagwe. Mu by'ukuri yasobanuye ko urwo rusamagwe rwaje ruryama mu rugo iwe mu mbuga. Kugira ngo ayo makuru ntabwo nyazi nanjye nawe ngira ngo ntabwo yazi uretse ko yose akabisomera nk'ibindi. Mu karere ka Huye hari hasanzwe hatera inyamaswa nk'izi? Ni ubwa mbere duhuye nazo. Rwamaze kwicwa rwishwe mu buhe buryo? Kugira ngo ibyo si ngombwa, kugira ngo icy'ingenzi nuko umuturage yatabawe kandi rwamaze kuba. Ubu hagiye gukurikira ikihe? Kugira ngo byanarangira, igisigaye ni uko uruhande hanyuma abaturage bagakomeza ubuzima busanzwe. Tunagushimira umuturage ko yatanze amakuru kugira wenda hari ibyakumiriwe ko hari ubundi buzima bw'abaturage bwahungabana. Ibindi kugira ngo ni ugukomeza ubuzima busanzwe, guteza imbere no gufatanya n'abaturage muri gahunda zose. Hari abaturage bavuga ngo urusamagwe aho ruri ruba ruri hafi y'ingwe, wenda kuri ubu bakaba bagize impungenge n'ubuhe butumwa mubaha bavuga bati none muri Huye haba hari inyamaswa zikaze? Ngo muri Huye ntabwo ari ishyamba, ni ahantu hatuye abaturage kandi hari ibikorwa bitandukanye. Uretse iki cyagaragaye ntekereza ko ibintu twakomeza ubuzima busanzwe no kubamara impungenge, kandi ko ubuyobozi n'inzego zifatanya ziteguye kuba batabara abaturage ku kibazo cyose babonye. Murakoze cyane. Murakoze. Ikindi twababwira kuri iyi nyamaswa yamaze kwicwa nuko nyuma yo kurasa iki gisamagwe inzego z'umutekano zahise zigitwara. Abaturage rero baheze mu nzu nabo bahise basohoka, ubuzima burakomeza. Mu minsi ishize ikindi twababwira nuko mu karere ka Huye bamwe mu baturage batuye ahazwi nko kwitaba ni mu mujyi rwagati wa Butare bavuze ko rero batewe n'ingwe yicaye inkoko zirenga 10 mu rugo ruri hafi y'iseminari nto yitiriwe Mutagatifu Batista. Icyo gihe rero imwe cyangwa se umwe mu baturage bahatuye yavuze ko iyo ngwe yahuye nayo atashye ayibonera n'amaso. Tuvuye mu ntara y'Amajyepfo reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba Rwamagana. Gahunda yo guma mu rugo ngo yasize abangavu basaga 150 batewe inda imburagihe. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwatangaje ko kuva muri Nyakanga umwaka wa 2019 kugera muri Kamena 2020 abangavu barenga 300 batewe inda zitateganijwe, muri bo abarenga 150 bazitewe mu mezi 3 yaguma mu rugo ubwo hagaragaraga icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda. Kuva tariki ya 14 Werurwe mu Rwanda hagaragaye umurwayi wa mbere wa COVID-19. Tariki 15 na 16 amashuri yahise afungwa, abanyeshuri basubira mu ngo hirindwa ko bakwandura iki cyorezo. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yagiye itanga ubutumwa bwinshi bushishikariza ababyeyi kurinda abana babo kujya mu ngeso mbi no kubarinda ababasambanya, nubwo hari aho byagiye birengwaho hakagaragara imibare y'abana basambanyijwe. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mutoni Jeanne yabwiye itangazamakuru ko muri aka karere abana batewe inda kuva muri Werurwe kugera muri Kamena ari 150. Ati akarere ka Rwamagana gafite ikibazo cy'abana batwite, twarabaruye dusanga uhereye mu kwezi kwa 7 2019 kugera mu kwezi kwa 6 2020 twari dufite abana 300 barengaho gato, ariko muri iki gihe cya coronavirus cyonyine kimwe cya kabiri cyabo niho cyabonetse dufitemo abana 150 barengaho gato. Uyu muyobozi yavuze ko ibi ari byo byatumye bahaguruka bagafatanya n'abafatanya bikorwa kwigisha abangavu bo muri aka karere uko bakwiriye kwitwara mu gihe bari mu rugo. Yavuze ko rero abashaka kwirinda kuzerera ngo rwose biteguye kubifashamo ndetse bakaguma iwabo, kandi bakamenya ko abenshi mu bantu babavugisha higanjemo ababa bashaka kubashuka. Ku bijyanye n'abamaze gufatwa mu bateye inda aba bangavu, uyu muyobozi yavuze ko bibabaje cyane kuba nta 10% ry'abateye inda aba bana bari gufatwa cyangwa ngo batabwe muri yombi, ndetse benshi ngo banga kubivuga
ababyeyi ngo barabihisha. Ati rero muri aka karere kacu nta na rimwe turagira 10% babashije kutubwira ababateye inda. Ikigaragara nuko n'ababasha kubivuga babivuga iyo babyaye babonye ibyo babijeje bitabonetse. Umwana rero iyo agihohoterwa abenshi baricecekera, akaba ari nayo mpamvu tubakangurira kujya babitubwira bagakanwa. Ababyeyi rero baratungwa agatoki kutagira gutya ngo bahane abana babo cyangwa se bababwirize banabahatire kuvuga babateye inda. Vice Mayor Mutoni Jeanne yatunze agatoki ababyeyi nka nyirabayazana utuma abana babo batavuga babateye inda, ngo kuko abazibatera babizeza ibitangaza mu kuzabafasha bigatuma baryumaho. Ati buri mubyeyi arasabwa kuba ijisho ry'undi mubyeyi, buri mubyeyi wese akabaha ijisho rya buri mwana, kuko ku buryo aho abonye umwana ari mu ngeso zitari nziza yabimenyesha inzego zose hakiri kare, kuko hari ubwo bavuga ngo uriya mwana watewe inda twajyaga tumubona mu ngeso mbi. Babivuga rero hakiri kare, abantu bagakurikirana bagakumira ibisambo bihohotera abana bakiri bato. Uyu muyobozi yanavuze ko bagiye kurushaho kwegera ababyeyi babana cyangwa se babana batewe inda ndetse bangavu bakabaganiriza kugira ngo bavuge abateye inda aba bana bashakishwe bahanwe. Tugiye noneho mu myidagaduro mu bijyanye n'ubuhanzi. Hari indirimbo yamaze gukorwa n'umuhanzikazi Butera Knowless afatanyije na Platini wahoze muri Dream Boys. Indirimbo yiganjemo inkuru cyane, ni indirimbo ivuga ngo wahagira utarazamuka. Izi rero ni inkuru za Butera Knowless mu ndirimbo nshya ya Platini. Hashize igihe Nemeye Platini atangiye kwikorera umuziki nyuma yuko mugenzi we bakoranaga mu itsinda rya Dream Boys agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu rero uyu musore yashyize hanze indirimbo yise Nta Birenze yakoranye na Butera Knowless. Muri iyi ndirimbo nshya Platini na Knowless bakoranye bumvikana mu nkuru y'umukobwa n'umuhungu baba bacyurirana ko niba umwe atanyurwa n'ibyo mugenzi we amukorera yakwigendera. Platini agira ati ntukiri wa mukobwa namenye, ikirungo ntikikigufata nkuko wasaga ntereta, wahoraga uri ku myako, nta kosa wahoraga ufunze, ese ko wahindutse ninjya mu byana uzavuga ko naguteye cyangwa se nagutaye kandi wizize. Knowless yamusubiza yagize ati oya nta stress, niba udakunze ibyo ubona ngaho igendere nta birenze. Knowless mu gitero cye agira ati wahagira utarazamuka, ese waza umbwira iki? Iyo mpumuro yawe itikoraho nyiheruka ukikoraho, ngaho iruka mu bamisi n'ubundi byose n'iby'isi, n'ubundi ntacyo nahombaga ntaho ritarema, niba udakunze ibyo ubona ngaho igendere. Iyi ndirimbo rero yakabaye yarasohotse kuri uyu wa mbere tariki 7 Nzeri 2020, cyakora iza gusubikwa bitunguranye bitewe nuko amashusho yayo yari yatinze kuboneka. Nyuma yo kuyisubika, Platini rero yahise yizeza abakunzi be ko azayisohora ku wa gatanu tariki 11 Nzeri 2020. Mu buryo bw'amajwi rero iyi ndirimbo yakorewe muri Kina Music na Ishimwe Clement. Amashusho yayo yafashwe anatunganywa na Big Team Production. Nta Birenze Platini yakoranye na Butera Knowless igiye hanze ikurikira yitwa Veronica yaherukaga gushyira hanze igakundwa cyane. Byose rero yakoranye na Rafiki Fata Amano, yakoranye na Safi Madiba ndetse na Yamotema yakoranye na Neringabo. Uyu muhanzi yatangiye gukora indirimbo wenyine nyuma yuko mugenzi we baririmbanaga mu itsinda rya Dream Boys agiriye uruzinduko cyangwa yigiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Platini rero yahise yiyemeza gutangira urugendo rwe wenyine mu muziki. Mu minsi ishize Platini yaherutse kwereka abakunzi be ko ibya Dream Boys bishobora kujya mu mateka y'umuziki nyarwanda, ubwo yafataga chaîne ya YouTube y'itsinda akayihindurira izina akayigira iye bwite.
Reka twerekeze no mu yandi makuru noneho tugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubabwire ko igi ngo ryagize gutya rikurira mu mwoyo ryavuyemo umwana. Iri rero ni igi ngo ryakuriye mu mwoyo ryavuyemo umwana. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru AFP cyangwa se ibiro ntaramakuru by'Abafaransa. Abagabo rero bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibarutse imfura nyuma yuko umwe yahawe intanga na mushiki we. Iryo girero yahawe rigahura n'intanga ngabo rigakurira mu mwoyo cyangwa se rectum. No bwa mbere mu mateka abagabo babana bibarutse bitandukanye n'uburyo bwari busanzwe nkuko tubikesha ikinyamakuru worldnewsdailyreport.com. Umuryango mpuzamahanga rero w'aba bana bahuje ibitsina uzwi ku izina rya LGBT2 lesbian gay bisexual and transgender queer kwisi wakiriye inkuru yo kwibaruka kumwe mu banyamuryango bawo. James Bent w'imyaka 37 wibarutse nyuma yo guhabwa over na mushiki we Leila Bent w'imyaka 32. Uko kumuha rero amagi bikaba byaragenze neza aho umwana yakuriye muri rectum, igihe cy'umubiri gihuza cyangwa se igice cy'umubiri gihuza urura runini n'umwoyo. James Bent ni ibyishimo byinshi bivanze n'amarira yagize ati mfite ishimwe rikomeye kuri mushiki wanjye ndetse n'inama cyangwa se n'Imana kubwuko kubyara neza. Ati ni n'amahirwe ku bagabo babana bahuje bitsina nabo bahuje bitsina gay bazaca rero mu nzira nk'iyi yacu. Uyu muryango wakiranye na yombi rero iyi nkuru aho wavuze ko ari iterambere mu buvuzi uzafasha amamiliyoni y'aba bana bahuje bitsina ndetse bagiranaga ikibazo cy'uburumbuke. Ubu buryo rero bwakoreshejwe buzwi nka rectal over transparent bwakorewe mu bitaro bya California Hospital Medical Center bikorwa n'itsinda ry'inzobere mu buryo bwo kubaga i Los Angeles ndetse ibaga ryayobowe na Dr. Peter Krinsnasti. Uyu mudokiteri rero yatangaje ko ubu buryo bw'ubuvuzi butazakoreshwa ku babana bahuje ibitsina gusa ahubwo ngo n'abashakanye badahuje igitsina umugabo akifuza gutwita akabyara hazajya hifashishwa uburyo ubwo ari bwo bwose cyangwa ubu buryo ariko nawe agatwita. Abasesenguzi benshi rero batangaje ko iterambere mu buvuzi riyobowe na Dr. Peter Krinsnasti rishobora kuzatsindira igihembo cyitiriwe Nobel cyangwa se Nobel Prize kizwi ku izina rya World Renowned Surgeon mu buvuzi. Ni mu gihe rero aba bana bahuje ibitsina yaba abagore cyangwa abagabo ndetse n'ababihuje cyangwa se n'ababihinduje ibitsina byabo ari bamwe mu bantu badakunze kuvugwaho rumwe cyangwa kwakirwa muri sosiyete nyarwanda. Mu bihugu rero bimwe na bimwe hari aho babifata nk'icyaha, hakaba n'ibindi bihugu bibyemera aho abahuje bitsina bashakana bakanasezerana. Twerekeje mu gihugu cya Nigeria, abagabo bahamijwe gufata abagore ku ngufu kuri ubu ngo bazajya bakebwa udusabo tw'intanga. Inteko ishinga amategeko yo muri leta ya Kaduna muri Nigeria yemeje gukoresha ibyuma byo kwa muganga mu gukeba udusabo tw'intanga nk'igihano kubahamijwe n'inkiko ku gufata abagore ku ngufu nk'uko tubikesha thenigeriandaily.com. Komiseri ushinzwe abagore n'iterambere ry'umuryango muri leta ya Kaduna Hafsat Baba yavuze ko icyo cyemezo ari inkuru nziza kandi bizaca intege abasambanya abagore ku ngufu. Biteganijwe ko rero guverineri wa leta ya Kaduna Nasir Ahmed El-Rufa ashyira umukono kuri uwo mushinga w'itegeko kugira ngo hinduke itegeko muri iyo leta. Muri Kamena 2020 ba guverineri ba leta zigize Nigeria batangaje ibihe bidasanzwe mu gihugu kubera gufata abagore ku ngufu n'ibindi bikorwa by'urugomo byibasira abagore n'abana. Umubare w'imanza rero z'abakekwaho gufata abagore ku ngufu uracyari ku kigero cyo hasi ndetse uragenda ariko uniyongera ndetse ipfunwe akenshi ngo rituma abagore bafashwe ku ngufu babiceceka.
Reka tuve muri Nigeria tumanuke twerekeze muri Senegal. Muri Senegal abasirikare barenga 100 bamaze kwandura coronavirus. Abasirikare barenga 100 nkuko BBC yabyanditse bamaze kwandura coronavirus, ndetse bari mu butumwa bw'amahoro, bari bamazemo imyaka irenga 2 muri Gambia, basanzwemo rero coronavirus ubwo bari bagarutse mu gihugu cyabo. Bivuga ko aba basirikare bagera ku 100 uko bari mu itsinda ry'abarenga 600 bari boherejwe muri Gambia mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyemezaga ko Perezida Adama Barrow ariwe wari watsinze amatora yari ahanganyemo na Yaya Jammeh, wavuze ko yibwe kandi yari yaramaze kwemera ibyavuye muri ayo matora. Uburyo aba basirikare rero banduyemo iki cyorezo cya coronavirus ntibwigeze butangazwa. Senegal rero imaze kugira abantu basaga 14,193 banduye coronavirus, abagera kuri 293 bamaze kwitaba Imana, mu gihe Gambia yo ifite abarwayi 3,293 barimo 99 bamaze kwitaba Imana. Tuvuye muri Senegal reka twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi kugenda tumanuka twegera hano hafi y'ibiyaga bigari iwacu. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu 58 baguye mu bitero, abandi 17 baburirwa irengero. Abantu 58 rero baguye mu bitero bibiri byagabwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri, abandi 17 baburirwa irengero. Mu bitero rero byagabwe ku itariki 8 no ku itariki 10 2020 hakaba hari gukekwa ko umutwe wa Allied Democratic Force cyangwa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda ari wo ushobora kuba warabikoze ukorera mu mashyamba ya RDC, ari wo waba ubiri inyuma, dore ko kuva mu mezi ashize wanashinjwe kuhakorera ubundi bwicanyi bwahitanye ubuzima bw'ababarirwa mu magana. Ubuyobozi bw'intara ya Ituri buvuga ko rero ibi bitero byagabwe muri ADF cyangwa se byagabwe na ADF kubera igitutu ikomeje kotswa n'ingabo za RDC ziyirukana mu ntara bikabanye cyangwa se bikanye imbibi ya Kivu y'Amajyaruguru. Intara ya Ituri rero yakomeje kwibasirwa n'ubwicanyi mu bihe bigiye bitandukanye, bivuga ko leta yitaho kandi ishami rya Loni rishinzwe kubungabunga umutekano muri iki gihugu rikaba ridashoboye guhagarika ubwicanyi bukomeje kuhabera. Kuri wa gatanu rero byari byitezwe ko Minisitiri w'umutekano muri iki gihugu na bamwe mu bagize guverinoma bari busure intara ya Ituri mu buryo bwo kwifatanya n'abahatuye bakomeje guhangayikishwa n'umutekano muke. Turimo kugenda tugana ku musozo w'amakuru twari tubafitiye muri aya masaha, ariko mbere yuko tuyasoza reka tuyasoreze mu gihugu cy'u Burundi. Tubabwire ko mu Burundi igitero cy'umutwe witwaje intwaro cyahitanye abantu 6. Iki gitero rero cyagabwe n'umutwe witwaje intwaro utaramenyekana, cyahitanye abantu 6 naho 3 barakomereka, mu gihe hari amakuru ko umuntu umwe yaburiwe irengero. Umuyobozi wa komine Matongo mu ntara ya Kayanza ahagabwe icyo gitero Arise Nsabiyumva yatangaje ko cyagabwe ku musozi wa Nyarumanga. Nkuko ikinyamakuru iwacu cyabyanditse, icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa 4 tariki ya 10 Nzeri 2020 hagana saa 2 z'ijoro. Nsabiyumva yakomeje agira ati hamwe n'inzego z'umutekano dukomeje gushaka uko twacungira umutekano uyu musozi. Uwo musozi rero wegereye ishyamba rya Kibira, ari naho bikekwa ko abagizi ba nabi bagabye icyo gitero bihishe, ndetse amakuru avuga ko atari ubwa mbere abantu bitwaje intwaro bavuye muri iryo shyamba bagahohotera abaturage. Kuva kwa gatanu nabwo ngo bishe umugabo n'umugore we, ndetse abatuye hafi aho ngo batashywe n'ubwoba, ubuyobozi bukaba bubasaba kugira uruhare mu kwicungira umutekano.
uyu ni wo musozo w'amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Njyewe wayabagejejeho nitwa Rukundo Emmanuel, ndabashimiye cyane, mwakoze cyane, muri inshuti nziza. Reka tuze kongera dusubire mu masaha ari imbere. Imana ibarinde kandi ibyo mukora byose muhahe muronke.